Muhammad Sholli wa sallim iman ala Ahmad Sholli wa sallim iman ala Ahmad wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada Sholli wa sallim iman ala Ahmad Sholli wa sallim iman ala Ahmad wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada muslimin muslimat ayo padha ndang salat yen padha durung salat ayo ndang padha salat yen padha durung salat ayo ndang padha tobat sadurunge nyawa dicabut malaikat Sholli wa sallim iman ala Ahmad Sholli wa sallim iman ala Ahmad wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada salat iku kewajiban kita sedaya dadi wong Islam kudu lakoni salat kang lima sapa sregep salat uripe bakal mulya ana ing akhirat bakal mlebu swarga Sholli wa sallim iman ala Ahmad Sholli wa sallim iman ala Ahmad wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada yen tinggal salate ururipe bakal sengsara ana ing ukuran dipanggang ana ing mawa dipaturi ula disiksa saben dina ana ing akhirat dicemplung neraka Sholli wa sallim iman ala Ahmad Sholli wa sallim iman ala Ahmad wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada ayo padha sedulur kakung putri enom lan tuwa enggal lakonono kewajiban salat kang lima aja ngending-ngending ngenteni yen wis tuwa aja kedisian malaikat cabut nyawa
kesel